Bon dia alin sira hotu na bena Jesus hadome. Imi dia kalai. Spera katak alin sira hotu dia. Agora da down, hamutuk fali hau bim febi. Ihau ne belum bing adasa. Bon dia bing adasa dia kalai. Bon dia bim febi. Bon dia mos balin sira. Graças ba Maromak hau dia. Bim febi mos dia kalai. Graças ba Maromak hau mos dia. Alin sira, hane sambabain, durante minuto tolu nulu nelaran, bin sira se acompanha alin sira iha programa Dezenhu bot hosi Biblia. Molo kita rona Istoria hoin loro Nian, mai tahanoi flavali Istoria i versiklu dekor semana kotuk Nian. Semana kotuk kita rona kona basaida, bin febi se hanoin itani Istoria semana kotuk Nian kalae. Sim, saya noin. Semana kotu kita rona Istoria ne behalo ita hotu hak solo klos kalai. Tambe Jesus, moris fali husi mate. Ben hira sira ne betuir Jesus, bai harate ne be mahakoi Jesus. Sira hak fodak. Ben tuku-tuku, itauk, tambarate ne nakloke hela imamu. Sim, então iha kalan sira hotu halibor hamutuk iha uma ida. Tamba tau, sira sabi hotu da matan. De repente sai da acontece, alin sira se hanoin. De repente Jesus hamri iha sira nia klaran. Fofon sira tau, nabela kleorde, sira ne tau muda bak solok. Sim, hanesang ita. Yasmana rua yuba kotuk ita triste tambe Jesus mate. Depois, semana kotuk ita rona kata, Jesus moris fali husi mate. Então, ita nia tristimos muda bak solok. Sim, Jesus moris fali husi mate. Maromak ne uan mane moris fali. Binga dasa, kare kalian sira husu, tambah sa Jesus tem que mate. Los, tambah sa Jesus tem que mate i moris fila fali. O di hatene ni resposta, alin sira kita sesan husi minia radio. Rona nafatin programa ne, tambah i Istoria turmai, ita sei hatene ni resposta. Bim febi, ita mos iha versículo dekor semana kotuk Nian los kalai. Los, ita ni versículo semana kotuk Nian fote husi Evangelho Lucas. Dia fuan sira ne beta dekor ona, Jesus mak hatete. Mai te dekor hamutu kalian sira? Ida rua tolo. Lucas capítulo rua resing hat, versículo hat resing nen. Jesus hatete basira. Hakerek ona katak Kristu tengkiterus i ihaloron tolu se moris fali husi mate. Dalai datang alin sira? Lucas capítulo rua resing hat, versículo hat resing nen. Jesus hatete basira. Hakerek ona katak Kristu tengkiterus i ihaloron tolu se moris fali husi mate. Dia kalin sira, molo kita continua eten Istoria hoin loro Nian, binga ada satu husu balin sira. Seita hakara katene kona ba eroi rumah ka ema sidu rumah, nebe mate kleur ona, kona ba saide makni halo. Ita bele hatene li husi nebe, sebim febi babain buka hatene li husi saida. Sehau hakarak hatene kona ba eroi ka ema sidu rumah, exemplo, hanesang avanana. Kona ba saida makni halo, tamba saida ni halo idane. Dala rumah ha husu ba ema nebe conhece nia. Ka husi televisão, ka husi internet. Se nia mate kleorona, tinan rihun balu bakotuk. Se ne mate clear ona, la ihe ema moris agora nebe conhece nia direita. Então, hau tem que buka hatene ihe livru nebe hakere kona ba ema ne. Sim, bim febi. Hamos hanesan. Le livro ne behakere kona ba emane. Bela halo ita hatene emane. Saida magnia halo no seluktan. Agora ma ita buka hatene. Husi livro especial ida konaran Biblia. Tambah saida Jesus tenki mate. I moris fali. I saida mak bela ajuda ita hotu ne betuir Jesus podi comprende idane.
Parte ruan nulu resin tolu. Esplika kona ba Maromak nia Promesa. Sira ne betuir Jesus la imagina realidade ne tebes ka. Ami haretiona nai. Sira hotu hak solok te tebes. Mai be sira ladun comprende hotu. Sira bele hare Jesus o sira nia matan. Mai be sira la bele comprende. Tamba sani tenki mate imoris fali. Tamba ne Jesus loke Maromak ni Livru santu na beha kerek tiona ia tinan barak liu bakutuk. Nia começa explica hosi Moisés nia livru sira e depois livru profeta Nian e Salmos. Nia tudo basira buat hotu-hotu na beha kerek tiona kona bania. Iha laran, iha liafuan ho imagem barak na beha tudo katak nia tenki mate ho di selu castigo sala. Iha laran, iha dezenhu barak mak hatudu promesa kona bania se moris fali. Sira ne betuir Jesus admira banhira sira rona ile. Uluk sira hatete. Ami hare tiona nai. Mai be, agora sira belele Maromak ni Livru santu iha tete. Iha parte idane. Liu-liu iha parte idane. Ita hare ona nai. Jesus hanorin sira ho di diak, tamba ni hatene katak, nia loran seto mai, i ema sela haretan nia ho sira nia matan rasik. Sira sei le det kona bania. Ni hatene katak Maromak ni Livru santu, makse ajuda ema atu fiar i hatete, ami hare tiona nai. Sira mose hak solok tetebes. Obele hare nai kalai. Dezenhu bot kona baliu rai rohan laik nebe Maromak promete. Pinta ia pagina sira kona ba Israel nia Istoria susar no contenti. Iha momento Jesus ni discípulos sira hasoro malu falho Jesus. Sira masua compreende hoto. Tamba sa Jesus tem que mate e moris fale. Sim. E Jesus hatene katak sira la comprende. Tambane mag Jesus explica basira li hosi loke Maromak ni Livru santu. Nebe akerek tiha ona tinam barak liu bakoto. Molok Jesus moris iha mundo ne. Sim, Jesus começa logo hosi Moisés ni Livru, depois profeta sira Nian, e depois Salmos. E halaran Jesus ha tudo buat hotu nebe hakerek kona bania. Sim, kona ba Maromak ni Promesa ba Abrau nebe hatete katak, Abrau ni geração se sai barak hanesan fitu ni haloroleten, e husi Abrau ni geração idamaka, sei lori Maromak ni bensão ba mundo tomat. Nomos kona ba Maromak ni Promesa ba David, alin sira im se hanoin kalai. Maromak se haruka liurai ruhan laik husi David ni geração. Livru hotu ne hakerek kona ba Jesus. Tambane, mas que Jesus mate, mas be ihaloran todo ni moris fale, e ni moris rohan laik. Nomos kona ba celebração hakat liu, nebe iha sacrifício animal basala. Banhira Maromak hareran, Maromak se hakat liu ni povo ni sala. Idane atu hatudu ba Jesus nebe tenki mate, o de sai sacrifício nebe perfeito, laos deed ba povo Israel ni sala, mas be mundo tomak ni sala. E ihanebamas hatudu promesa katak, Jesus se moris file fale. Ime se hanoin kona ba banhira Jesus dunisai ema husi templo, tamba sira halo fating ni hanensang mercado? Sim, se hanoin. Jesus dehan, halorahun templo idane, ihau se hari fila fali haloron tolo. Iha momento ne, Jesus atu hatudu katak, templo laos Maromak ni fating spesial tan ona. Jesus mak Maromak ni fating spesial. Ini ran mak seselu ema ni sala. Ni los duni, iha loron tolu, Jesus moris duni husi mate. Então bingadasa. Di husi Maromak ni Livru santu, ita bele hare katak. Jesus mak liurai rohan laik nebe Maromak promete, hori ulu kedas atu haruka mai. Sim. Itamos belahare Jesus maklurai ni beharahun Satanas ni força
iha ema. Liurai nebe salva ema husi mate. Liurai nebe famoris foam bani povo. I liurai nebe ukon mundo tomak tinan batinan. Los, ita bele conhece Jesus de husi Maromak ne Livru Santo. Ita la bele hare Jesus ho ita ne matang rasik. Mas be, Biblia bele ajuda ita ho di bele hatete. Ami hare te ona nai. I ita mo sehak solok tebes. Então alinsira, bingadasa hakarak husu. Agora imimos bele hare husi Biblia. Jesus nudar liurai rohan lai kalai. Imi pronto simbu liurai ne hodia. Iha kara Jesus ukun ihi minyamoris kalai. Alinsira, hane sambebain, ita ya versículo dekor kada semana. Oi lorong ita ne versículo dekor foti husi ne bebing febi. Ita ne versículo ohing Nian foti husi Atos. Na Jesus ne apostol siranya Istoria. Nebe Lukas makhakerek. Bim febi sele uluk bingadasa ya alien sira bele temi tuir. Atos capítulo 2 versículo tolonulu resingnen. Ema hotu tenki hatene ho certeja. Katak Maromak foti ona Jesus. Nebe imi prega ne. Sai ona naino Cristo. Dalai datan Atos capítulo 2 versículo tolonulu resingnen. Ema hotu tenki hatene ho certeja. Katak Maromak foti ona Jesus. Nebe imi prega ne. Sai ona naino Cristo. Alinsira, mai tatakaliman takamatang ho di halorasan. Mang Maromak, ami hahi no adora baitabot. Tamba itabot cumpri ona itabot ni promesa li husi Jesus. Ami fo agradece tamba Jesus mate hanisan sacrifício ida. Iniran selu ona aminia sala. Atunune ami belehetan perdaun husi itabot. Ami fo agradece tamba Jesus moris fali hanisan temple phone. Atunune ami mos belehetan moris rohan laik li husi fier bania. Tulun ami o di simu Jesus nudar ami neliurai ho diak. I fier metim bania i moris ihania ukun. Amen. Dia kalian sira mau continue tani programa ita sebarona música ida. Munduhan anu hak solok hahi simu liurai kolarang tomak mai simu ba kamu tu agradece munduhan anu hak solok kahi simu lirai kolarang tomak mai simu ba kamu tu agradece Spera alinsira senafatin acompanha programa ne. Agora, hamutuk fali ho ita. Hau ne belun mana Carol husi Amerika. Dia mana Carol? Good morning, Bin Hadassah. How are you today? Hau diak, mana Carol dia kalai. I'm great, thanks, and I'm glad to be here with you. Mana Carol si hanoin kalai. Semana koto kita aprende katak, Jesus moris fali husi mate. Yes, and we learned how to say, Jesus has risen from the dead.
Sim, ita aprende o insa qualia. Jesus moris vale hosi mate. O inglês, Jesus has risen from the dead. Jesus ni escolante sira hak fodak tebes. I senti na kono ho hak solok. Sira senti kata, buat rumah ne bela bain, e especial acontece ona. Mai be sira ladung comprende. O insa buat sira ne hotu mak parte hosi Maromak ne plano. Agora, ita seronatan Istoria idane ho lian tetun inglês. Mai ita aprende lian inglês ho mana Carol. Part 23. Parte ronulu resintolo. God's promise is explained. Esplika kona ba Maromak ni Promesa. Jesus' followers could hardly believe it. Sira ne betuir Jesus la imagina realidade ne tebes kalai. We have seen the Lord. Ami hareti ha ona nai. They were full of joy, Sira hotu hak solok tebes. but they were not full of understanding. Mai be sira ladung comprende hotu. They could see Jesus with their eyes, Sira bela hare Jesus ho sira ni matan. but they could not see why he had to die and rise again. Mai be sira la bela comprende. Tambasan ya tengki mate I moris vale. And so, Tambane, Jesus opened up God's holy book that had been written long ago. Jesus loke Maromak ni Livru santo, ne behakerek tiha ona iha tinam barak liubakotu. He started with the books of Moses, Nia começa explica hosi Moisés ni nia livro sira. and then the prophets and the Psalms. E depois livro profeta Nian e Salmos. He showed them everything that was written there about him. Nia hatudu basira buat hotu-hotu, ne behakerek tiha ona kona bania. In it were many word pictures that proved he must die to pay the penalty for sin. Iha laran, iha liafuan ho imagem barak, ne behatudu katak, nia tengki mate ho diselu castigo sala. In it were many pictures that promised he would rise again. Iha laran, iha dezenhu barak makatudu promesa kona ba, nia si moris vale. Jesus' followers were amazed as they listened and as they read. Sira ne betuir Jesus at mira, bahira sira rona ile. Before they had said, "We have seen the Lord," Uluk sira hatete, ami hare tiha ona nai. but now they could read God's holy book and say, Mai biagora, sira bela le Maromak ni Livru santo I hatete. "Even here, especially here, we have seen the Lord." Iha parte ne, lilu iha parte dene. Ita hare ona nai. Jesus taught them carefully Jesus hanori sira ho didiak. because he knew the day was coming when people would no longer see him with their eyes. Tambani hatene katak, nia lorong seto mai. I ema sila haretan nia, ho sira nia matan rasik. They would read of him instead. Sira sele deit kona bania. He knew God's holy book would help others to believe and say, Nia hatene katak, Maromak ni Livru santo maksi ajuda ema atu fiar I hatete. "We have seen the Lord." Ami hare ona nai. And they too would be full of joy. Sira mo sehak solok tebes. Do you see the Lord? O bele hare nai kalai? Painted on the pages of Israel's hard and happy history is the big picture of God's forever King. Dezenhu bot kona baliurai rohan laik nebe Maromak promete. Pinta iha pagina sira kona ba Israel ni Istoria susar no contenti. Mana Carol hanoi saida kona ba Istoria ohin loron Nian? Oh, Bin Hadassah, I think maybe I'm starting to understand. Jesus was in the middle of the story from the beginning. Sim, Mana Carol. Jesus sempre importante liu ka centro ba Istoria Biblia.
Maski dalam rumah, ita la belehare Jesus. Hanesan ho bibi malai wan niaran, nebe fakar banhira Maromak lori nia povo sai hosi Egipto. Ka sakrifisio ya templo, ho diselu emania sala. Jesus mak Maromak ni wan mane, nebe simu kastigo basala ho tu. Baitanya sala, ihalo ita sai livre. Yes. And just like how God showed David and Solomon the pattern for God's special place, Jesus came and showed us an even better way. He was the true temple. Nelos duni mana Karol. Jesus mak Maromak ni templo lolos. Li husi Jesus ita hetan per daun, husi tanya sala. Iha soru Maromak. Hanesan liefuan nebe Jesus hatete tiha ona. Maski ema oho nia, iha lorun tolu nia si Moris Valley. Tuir buat nebe nia hatete ona. Yes, he was talking about his own resurrection. Nothing could stop God's plan. Jesus overcame death. Los duni, Jesus manan mate. Nia mak Maromak rohan laik nebe Maromak promete. Inia mak harahun satanas nia poder. Tuir Maromak nia promesa. Nia simu castigo tambah ita nia sala. Nia halo ita sai livre. Agora, ita bele tamo ba Maromak nia fatin spesial. Iha soru ho Maromak. Wow, this is a very big story. This is the best story. It's the story of how everything fits together. Vinhedasa, God's holy book, it's the Bible, right? Sim, Maromak nia livro santo mak Biblia. Ida ne Istoria e mensagem nebe botep tebes. Ne Maromak ni Istoria. Ida ne ita ni Istoria. Tambah ita mos Maromak ni uan. Banhira ita aprende kona ba Maromak ni Istoria. Ita konhece Maromak diak lutan. Iha tene katak Jesus mak importante liu ba Maromak ni plano. Maromak ni domin e fidelidade ne. Furak e força liu buat hotu-hotu nebe ita bela imagina. Yes, God's love and faithfulness is more beautiful and powerful than anything we can imagine. Hadasa, let's learn some new words today. Mai ta aprende lia phone ho Ingles. How do you say, "We have seen the Lord" in Tetun? Hotetun ita hare ona nai. Okay, so we Ita have seen hare ona the Lord. nai. Let's say that together in English. We have seen the Lord. 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 That's great. Let's pray together. Mai tahalorasaun hamutu kalinsira. Dear God, we are thankful because of what was written long ago in your holy book to show that Jesus would come, die, take our punishment for sin, and live again. Even though we cannot see Jesus with our own eyes, we are thankful that through your holy book, the Bible, we can see the truth about Jesus. For this, we are thankful. Amen. Amen. Bien Hadassah, I want to hear what happens next in our story. Hamos akar katene saida makakontese tuir mai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin ba alin sira kainang aman sira na be acompaña del programa ida ne kata Livru Dezenhu bot hos Istoria Biblia Nian fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi be kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kai kolidili nia oin. Dia kalin sira itanya programa tona nia rohan.
Ami se filha fale mai hodi hamalu kalin sira e loron sabdo semana oin horas tuku si hobalu to tuku sanulu dadersan e programa Dezenhu bot hosi Biblia. Bom fim de semana e Maromak for benção.